Hello. Mwiriwe mute? Reka nizere ko mumeze neza. Nanjye meze fresh. Today, let's talk about Australia. Ni ubutumwa butari buke nagiye mbona bunsaba kuba nababwira ku gihugu cya Australia. Nabonye bubaye bwinshi ndavuga nti reka tubikoreho ikiganiro gitoya. Abantu benshi batekereza ko utakwerekeza muri Australia udafite job offer. Gusa ntago ari byo. Kuko in this particular video ndakwereka ubwoko butanu bwa visa bwagufasha kwerekeza muri Australia udafite job offer. Uretse n'ibyo, Australia inagira icyo bita job seeker. Job seeker visa akenshi muzi ko ikunze kubarizwa mu bihugu bya Europe, i Burayi. Ariko Australia nayo irayigira. Iyi job seeker visa nkuko nkunda kubibabwira, nayo igufasha kuba wakwimukira mu gihugu udafite job offer. Akazi ukazagashaka umaje kugera muri icyo gihugu wifuzaga kwerekezamo. Australia nayo rero igira job seeker visa. Twihuse rero reka mbabwire ubwoko bwa visa wakoresha ukimukira muri Australia bitagusabye kuba ufite job offer. Muri eshanu, ebyiri nizo ndi bubabwireho mu buryo busa nkaho bwimbitse, izindi eshatu uzo ndakubwira amazina yazo. Wowe bitewe niyo uri interested kuri yo, ushobora gukora research ukaba wayimenyaho amakuru arenze. Bitewe nuko izi video zacu ziba ari ngufiya kugira ngo zitarambirana kuba mwazireba, nanjye umwanya akaba ari mukeya, ndagerageza kubabwira kuri ebyiri. Ntabwo zose uko ari eshanu nagenda nzivuga in details ngo mbe nazirangiza. Ariko ntugire ikibazo, ino video irarangira zose uko ari eshanu uzimenye, noneho ugenda ureba izo ugiye wujuje ibisabwa, wenda ariyo way wakoresha. Australia ni kimwe mu bihugu byiza kandi bikunzwe n'abantu benshi. Bitewe na opportunities iki gihugu gitanga, usanga abantu benshi bifuza kujya muri Australia, guturayo ndetse no kuba bashakirayo ubuzima muri rusange. Kuri izi visa uramenya ibisabwa kugira ngo ubashe kuba wabona izo visa, uko wazibona ndetse n'ibigenderwaho. Ndaza kukubwira n'igiciro cya visa uko ihagaze, how much for this visa and that. So reka duhere kuri ebyiri zibanza. Iya mbere ni skilled recognized graduate visa, cyangwa se ushobora no kuyita subclass 476. Iyi visa igufasha kuba wakwerekeza muri Australia ugashakirayo akazi nta job offer usabwa. Ikaba igenewe abantu baba barakoze graduation byibuze mu myaka 2 ishize. Niba wifuza kuba wakwapplyinga kuri no subclass 476, wabara igihe wakore graduation bitarenze imyaka 2, wemerewe kuba wakwapplyinga kuri no visa. Niba warakoze graduation yawe nko mu myaka 3, 4, 5 ishize, ntabwo wemerewe kwapplyinga kuri no visa. Ubu buryo bwo gutanga ama visas kuri Australia ni bumwe mu bwikoresha kugira ngo yongere abakozi, dore ko usanga muri Australia abakozi bakunze kubura cyane kandi ibyo gukora bihari. Indi interest iri kuri ino visa nuko nta gusabwa kwerekana work experience, proof of found nayo ntabwo yisabwa.
nawe ntabwo usabwa kwerekana aho uzaba ndetse n'ibindi byinshi bikunze kugora abantu bifuza kwerekeza mu bihugu byo mu mahanga. Icyo usabwa gusa ni ukuba waragraduatinze byibuze mu myaka 2 ishize, ubundi ukaba wakwaprayinga usaba this visa. Iyi visa igura amadolari 425 y'idolari ikoreshwa muri Australia. Wawe wajya kuri internet ukaba wareba mu manyarwanda se nangahe, mu marundi nangahe, bitewe na currency wifuza gukoresha waprayinga usaba ino visa cyangwa se ukoresha mu gihugu uherereyemo kano kanya. Ikindi ku bijyanye n'imyaka y'ubukure, iyi visa isaba umuntu utarengeje imyaka 31, imyaka 31 kumanura hasi. Niba ufite imyaka 32 ntabwo wemerewe kwa applyinga ino visa. That's the requirement. Ubwo rero kuri wowe ufite bachelor's degree, master's program, PhD, diploma n'izindi higher degrees wakwaprayinga kuri no visa. Subclass 476 cyangwa se 476 work visa. Indi visa ya kabiri nakubwira ishobora kugufasha kugera muri Australia udafite job offer ni skilled independent visa cyangwa se uyite subclass 189. Iyi visa subclass 189 rwose yemerera abimukira kuba bakora cyangwa se bakanatura muri Australia kandi biri permanent. Nko mu gihe usanzwe ukora akazi like uri nk'umu doctor, nurse, uri professional teacher, izo skills ufite zikwemerera kuba wakwaprayinga kuri ino subclass 189. Izi visas ebyiri nkubwiye impamvu arizo nahisemo nuko arizo zikunze gukoreshwa n'abantu benshi bakimukira muri Australia basabye kuba bafite job offer, kuko ahanini ubona ko abantu bakunze guhura n'ikibazo cyo kuba babona umukoresha nko muri Australia mu gihe bakiri nko muri Africa. Zazindi 3 nakubwiye zisigaye nazo ndakubwira amazina yazo kuko nazo ni ingenzi, zirakoreshwa cyane pe. Ushobora kwisanga uri qualified kuri imwe muri zo ikaba yagufasha ikakorohereza kurenza n'ize ebyiri navuze mbere. Wowe ushobora gukora research kuri buri imwe bagenda uhuza na requirements ndetse n'ibyo wujuje bihuje n'ibisabwa. Impamvu nkunze kubabwira kuri izi visas zo mu mahanga, nk'ubu Australia ifite gahunda yo kongera visas yatangaga kubimukira bakeneye gushakishiriza ubuzima muri Australia, ikongera umubare wabo haba muri uyu mwaka ndetse n'umwaka utaha. Nk'ubu hari visas 190 zitegerejwe kuba zahabwa abanyamahanga this year and next year. So try your chance. Niba ukunda igihugu cya Australia, aya mahirwe wayabyaza umusaruro. Hari abagerageza gukoresha job seeker ariko hari igihe usanga utabaye qualified, wenda criteria zimwe zikajya zikugonga. Mu gihe uhuye n'icyo kibazo cyo kugongwa na zimwe muri criterias, ushobora no gukoresha Seek Australia, Workforce Australia. Izi website nazo zagufasha kuba wabona akazi muri Australia mu gihe wifuza we kuza ukoresheje job offer cyangwa kugira muri Australia ari ukomeje kubona umukoresha. Izi website harimo Seek Australia, Workforce Australia, nazo wazishakiraho umukoresha. So reka nkubwire na za visas ushobora gukoresha ukisanga muri Australia bitagusabye job offer.
abenshi niyo nzira ishobora kuborohera. Iya mbere ni Skilled Independent Visa. Iyi nari nanayivuzeho mbere, ariyo subclass 189. Iya kabiri ni Skilled Regional Visa, subclass 887. Iya gatatu ni Temporary Graduate Visa, yite subclass 485. Iya kane twari twanayivuzeho ni Skilled Recognized Graduated Visa, yite subclass 476. Iya gatanu ni Skilled Regional cyangwa se Provisional Visa, yitwa subclass 489. Rero abibwiraga ko kujya muri Australia bisaba job offer byanze bikunze, ibyo ntago ari byo, kuko zino visa zose ushobora kuzikoresha ukisanga muri Australia nta job offer ufite. Ubwo rero inshuti zanjye zanyandikiraga zimbaza kuri izi visa zo muri Australia, nizere ko zishubijwe. Ndi guteganya no kubakorera indi videos vuba cyane ivuga kuri Australia, cyane cyane nibanda ku bantu bize construction, abafundi. Hari link mbafitiye, ndizera ko mu minsi mike ndaza kuyibaha. Stay in touch. Goodbye.